Ini video kat na siya mo tingin si video pen si piham ti ale mele ten say now WhatsApp dengan zan hi jun wa nan muso kai de ngani la chi amu ho hen ipi ki sei ham tin nan he lo ding hi win na ji ya he tu ni he chi pen thua chu in ke holim di win tin tu ni he video hi ka ha tho lo ding ama sa pe na he athu ka sei chai ting na video hin na ve din he thiam then ne wa la ko na chi ipi sei ham tin nan he thiam then ding wa chi ka sei ding hin na ni pele abula pana top chanin ne na ve pi ding wi ki ti me tuin thu sam sei ta lovin a video hen a pan pai ti vin a video wa ipi ki sei ham ti ale ai khana hen Kuki te he refugee he pu be ti a sei hen na Kuki te hen le kha asimu hi na to mu na dinga bu asimu hi by Khuraijam bijoy kumar hen na ma he min khe lo le Khuraijam bijoy kumar hen na ma na sei da he genuine professional path say RK production in interview acham lamda ale do hi na chi ale do pe ni kan sei ding hin ta ale do pe ni Kuki te he refugee he pu be Kuki te hindan chu hi le ne le cha thing se wa la ma hon im sa bang ngai cha pu be ti a se hi na cha ba le prime minister pa ngi tu chala thip hi am silent taw me amuning khat uma hi ti a se kinin na cha ba le Kuki te le kha asimu zong hi service mu na ding bo asimu hi ve chule ko hausa ti da ko hausa ti do cho ne chief ho che ne na chong ha ma ho kang se na ding kang se the na dinga hi le kha si bo hi win house ho ko ma so chan amu the na ding wa hi le kha sim bo hi ve ki ti a ma an se na chbala se ki na movement ki ti hi clear cut ideology nga hi e ti a se chbala na hon darna hi lo la to mun ki phin na bo la ko cho ko akana di umpo aje je cho ko na to wa hi cho ko na to chu movement del na hi poi tab chi sa chi chu na bo lo ko blockade ban na bo lo ko ipham thil ho hi man tam sa ai lo la von ho thil man ho sa thua na pan hi ki ti a hi ase hi na ho na ne he them so ke che ase ne hen cha he ama ho hen ase la ase pe thu pi pe ni Kuki te hen le khan ase mu hi no ho phat chom na ding no ho in sung sim tup na dinga le khasim bo ni win koi ma chan gam le lam ai lo le gam hu do nan mang hen mang po vin te na le khasim hi ti a he ase hi na ma ho no he so a yong hi ni ho hen le kha isim hi e ho hen gam tum del ninga chinga thiam ho gam tum del na dinga chinga thiam hi po win ama ho hen le kha sim hi ama ho phat chom na ding ama ho in sunga kiwa the na dinga le khasim mai hi win na e gam tum mu dinga le khasim hi koin sa im po ve ti cho ama ho nge hema ma ho se na ko na nge ne so ke dung hen ti ban le chilaya hai ga se nom kina ga se nom be ki cho men chi cho ep ham ti ai la la hi ga he the ni wa he ga se nom ki chile gal sunga hin alien ala ki chu na jong umintin ki thiat na jong umintin chaban le mete le Kuki gal hi chamna hungum nama jong le hat pakhat sunga hin crime izat ahung do tadem ti ai ase hi na cham na hi jong tel crime hi tam jo che dinga na se gen the jen sumle pai alam lo ta hol hum tam tin police department center service ho ki ka jong le zat nam le nam ki ka na hoi lo hi pui bas tum thu ase kin ina bas tum thu hi Manipura ki sumang thu hi CSO lead abol hi ti a ase kin hi na ha ase kin che hi a le mate galetol zia hi imadam zo si hi ne so ke ding hi tan to hi MLA Kuki MLA mi som ho hi government ki form part ole ama hoi la ya no koi gut ham tia he thu do he na chbal MLA som gu ho he government tha ki form thelo le hi Kuki MLA ho ji hi tia ya si na chbal la sei kin na hen Kuki ten le kha sim hu government service mu na ding le
aw sa ho ako na so chat na dinga asim hibowe gamle lam godel na movement in bol province ti a ma holong e ho hi ehema ka ti Lekhasim dan hui gamle go alo le movement del na dingin mang province ti a ma hon hoi ta he je e ho sung ka ma hon a he so ke ji ba ta banga he se the hi bin na ban le la ya he se kin na hin la se kin na permanent solution thelo a hi zat ami chit akingai tu hi ama ho phung sung jing dibo akigel je wa hi khat le khat kita san to lo hi ve tia nga se hi be na hi ong hi hen ji a chu peace ta zong le PC ki khom the de pun te tia se hin na no no na he thim su ke chan ju hin ka le do the jo no no na he su ke thim su ke ama ho hin Pista a ki chiang hom thelo dia ma honong het ma hi na ji cho e ho ama honum tabanga hewa e ho le ho hin peace thu se jing hi tua peace thu se jing hi ke ngol ka sai ama hon ba ki chiang hom ma ong le peace the mo mong lo di e ho ke ka he peace mal ain boy na hi ong kho che chen tin chi ban le ipiti diam mother hi lo le zat ki ka tabang hi boy na hum jing den khat be chu ki sam na ma ong le ki boy hum te ki hi ti ma hoi tai het je ma hoi tabang a se the hi bin no long tan ju hin ka le do the no no na ne them so ke dim ka ta san tin bula pa na top chana in pi ho do si chungang ki pa thu hong sein tunung tu ba nong le ne support no jing ban ne support jing bin ti cho alas na pe na khong taw na nom pen hi ayong tunia video ka bol the chu chan hi cha tan tin phat dang ki dang video le ki mu to hom taw te Kuki are not refugee. Kuki ki nature di chaba konaraga loire. Prime Minister ki silence yam meaning lay. Kuki sing larik tamli badu thabak phangna bagini aduga Kuki sip gi escape tawna bu hona bani. Manipur praja miyam ki ihausi movement oina define tawba ngamloi ngai haki crowd oina mopkum response tawbani. Movement habasidi clear cut ideology amadi long term goal laigadabani. Aikhoi gi elected singsi moral di phajana yaudre. Bangisu economy lay samna crisis manung da crorepati oihoba lan manung da sagul tahoba su lairibani wafam singsi JNU gi oza amana haibani mitjeng taminasi Jawaharlal Nehru University Delhi gi SCS of North East India gi assistant professor Khuraijam bijoy kumar gi akhanaba interview crisis manung da crorepati oihoba adagi lan manung da sagul tahoba mi tholok tengeta irang nemba hapta mi matung da mo to ba koi manung gi crime maya ma tholak khine pa ran je thik police personnel pokta post pokta even central government ki office pokta office staff pokta itani size to ne maming me thok to ba ne adu bus dai wa hai ma lok thok ba hai bu ti che song mayam da ki sigi socio political movement je lead to ra ba group to ra ba mayam loi chang kan ya te loi mut khini ma to a sigi character sida aina pening ba di Kuki an lo refugee ngasai gi le ba MLA tara se akhona saka shema matam ta krai da tham tori ke kari gumba 60 mamuna govern to je su ai ata be mo ki tendency stateless go this is really the culture of the barbarism Kuki citizenship education yaute moina tami ba like si thabak phangna ba central government ki thabak macham phanghoraga chip ta ki skep to na ba moi chip na hai ba illi che moina chip yar wai na ti crowd to na mo to na ai si thui si movement da ai ki sociology moina movement ne ai define to ma mo permanent solution ma chungpi piram tab tak ti ngasi ti pura ko ki problem yam che loi na ma to san na kitana khoi adu thoi ba puna thoi ba problem che ki hor kham di khoi na ai koi ka ki khan ba wa khan ma le koi ka ki khan ba wa khan sta wa khan amana individual ai gi family khak ta khan ba amana ai kang khak ta gi khan ba adu ngasai gi kang khak ta gi khan ba tu na len ji thene size to ba adu point na chakre adu ka adudna nipong khuding che individual level da haragana my family level da haragana mana o na ba lai da pot da he no o na ba tu ki o ba tu ki wang ma da tan chaning pa pot ma lai ba tu na khoi ngasi amaga competition peer oi da pa ya mama thole chi thole ba po myam se kari da ki no hai tar ga ti akoi da ngasi yang bi wai kai da ki ni kai hai ba khudu 45 50 kilo da la pi mi imban da ki gari mayam ma koi ke gon da chali shugun on da chali nakal na ni mak to pe di phin ngak tani
ꯄꯦꯗꯤ ꯐꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯏꯉꯥꯡ ꯁꯥꯔꯒ ꯃꯔꯨ ꯂꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯂꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯨ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 50 ꯊꯧꯈꯤꯕꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯐꯧꯗꯨ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯐꯧꯗꯨ ꯀꯜꯂꯛꯇꯦꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯕꯖꯥꯔ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯦꯗꯤꯗꯥꯁ ꯁꯣꯔꯨꯝ ꯑꯃ ꯎꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯁꯣꯔꯨꯝ ꯑꯃ ꯎꯕꯗꯗꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯦꯐꯣꯔꯠ ꯇꯧꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯕꯨꯛ ꯊꯜꯂ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯨꯔꯥ ꯂꯣꯅꯥ ꯐꯠꯇꯟꯗ ꯃꯤꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯆꯔꯦ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯅ